Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa Moporesidente Cyril Ramaphosa a gorogile kwa Amerika go tsena kopano le Moporesidente wa naga eo. Batho ba le babedi ba tlhokafetse mme yo mongwe o gobetse morago ga ditshupetso tsa banni ba hostele kwa Diepkloof. Even those 49 Afrikaners who were marching going to USA, you must know that thing is not real. Jaaka kantoro ya matlotlo e konosetsa tekanyetsokabo e tlileng gore bolwa ka Laboraro, lekoko la EFF le ikanne go nna kgatlhanong le tekanyetsokabo e tla utlwalelang ba ba dikobo di magetleng. Mo tsa metshameko a majita ke ditshimega tsa kontinente le kgetlo lwa ntlha. Mothoetso Madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana, tla re diale. Moporesidente Cyril Ramaphosa o gorogile kwa Amerika. O solofetse go tsena kopano le Moporesidente wa naga eo Donald Trump ka Laboraro kwa White House kwa Washington DC. Leeto leno le tla Aforika Borwa le Amerika go ntšhwafatsa dikgolagano tsa dinaga tseno ka bobedi. Dikgolagano tsa Aforika Borwa le Amerika di ntse di sa jesediwelang fa e sale Moporesidente Donald Trump a boetse mo maemong a gagwe kwa White House. Go ntse le merero e le mmalwa e Moporesidente Cyril Ramaphosa le Trump ba tshwanetseng go e buisanela e akaretsang magato a go bolawa ka mogoso ga basweu, ditumalano tsa kgwebisano ga mmogo le kopanokgolo ya G20. President Trump and I also agreed to meet soon to address the various other matters regarding our relations between South Africa and the United States. We both spoke about the need to foster good relations between our two countries. Moporesidente Ramaphosa a ro letile kopano ya gagwe le Moporesidente Trump ka tlhoafalo. We're going there to discuss trade and our bilateral relations, and that's what we are going to discuss. It's country to country, and we trade with each other, so we have to relate to each other. And that's just what it is. Go sale gale Moporesidente wa Maloba Thabo Mbeki o tlhalositse fa gagamaditswe ke boselamapa jwa ga Trump fa e sale a boetse mo maemong. The behavior of President Trump towards South Africa now is, I really can't explain it. I find it very, very difficult to understand it. Because we've worked with the Republican Party in the US, members of the party for over many decades. Khabagare ba iteledipele bano ka bobedi ba tlile go sekaseka merero e akaretsang lekgetho le le manegilweng kgatlhanong le dinaga di le mmalwa le fa le sekegilwe malatsi a 19 ga mmogo le merero e mengwe e amang lefatshe. Go sekaseka leeto leno la Moporesidente le setlhopha sa gagwe kwa Amerika, re na le morulaganyi wa dikgang tsa boditšhaba mono kgasong Sophie Mokoena. Maitsho Madume wa mogetse mo dikgang tsa rona tsa Setswana. Ke a leboga. Re sa tla go utlwa gore Moporesidente le setlhopha sa gagwe ba gorogile go sa le gale kwa Amerika. Leeto le botlhokwa go le kae go dinaga tseno ka bobedi? Le bohlokwa haholo hobane tebello ke hore Afrika Borwa le naha ya Amerika ba tla lekola bothata bo teng pakeng tsa naha tsena tse pedi. Jwale ka re ile ra bona moetapele wa naha ya Amerika a bontsha ho se kgotsofale ka tsamaiso ya naha ya Afrika Borwa, a bolela hore ma-Afrikanere ha a ya tshwarwa hantle, a bile a ba kopa hore ba tle naheng ya bona. Ntlha e nngwe o ile a nka diqeto tsa hore a tle a kenye makgetho ho di romellwa tse yang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa, tse yang naheng ya Afrika Borwa
America mme lekgetho lena le baka bothata bakeng sa bo rakgwebo ba naha tsena tse pedi. Ntlha e nngwe ke bothata kapa pharela e botjhabela bo hare ke bua ka yona ntwa ela e Gaza ho kenyelletswa le naha ya Russia le naha ya Ukraine jwale ka ntse dilwana ke tse ding tsa dintho tseo ba tla buisana ka tsona. Jaanong go bangwe ba ba dumelang gore leto le ka siamisa dikgolagano magareng ga Amerika le Afrika Borwa ba bang ba dumelang gore le tlile go etegetsa maemo o akanya eng ka kganyeno? Ke nahana hore ha ho tlo ba le phethoho maikutlo a monghadi Donald Trump a ke a fetola maikutlo a hae ka mokgwa o a nkileng qeto ya ho utlwisisa Afrika Borwa ka teng empa o a tseba hore Afrika Borwa ke naha ya bohlokwa kontinenteng ena ya Afrika jwale ka moruo wa yona o le moholo ebile e tswetse pele mme o ntse a batla hore ho be le kgwebisano hobane hona le di company tse fetang magolo a mahlano tsa naha ya Amerika tse ka hara naha ya Afrika Borwa mme a keke a rata ho bona ba Amerika ba tsetetseng ka hara na Afrika Borwa ba sa kgotsofala mme ke na le tebello ya hore le ha ba sa tlo dumellana ka dintho tse ding empa tse ding ba tla dumellana. Jaanong setlhopha sa moporesidente se akaretsa letona Temothuo John Steenhuisen yo gape le moeteledipele wa DA a o akanya gore ene le setlhopha sa moporesidente ba tla bua ka lentswe le lengwe fela kgotsa a ka bona se le tšhono ya go baya dikgatlhegelo tsa lekoko la gagwe kwa pele? Ba tsamaya e le mmuso wa kopanelo ba tla bua ka ntswe le leng jwale ka rile ra bona ha ane a etetse Freistata Nampo a buisana le Maburu bana ba temo hore ha re dumellaneng re tshehetsaneng hore naha e tla itswele pele hobane e bang maqhama a naha ya Afrika Borwa le Amerika a dukeha bana borapolasi ke bona ba tlo ba le bothata ba haholo bane ba province ya Western Cape ka ditholwana tsa bona kapa di fruits citrus tse ba di romelang naheng ela ya Amerika ka ho wa tseba hore batho ba tla lahlehelwa haholo e bang maqhama a ho hwebisana aba mabi e tla ba bona batho ba ntseng ba unne kapa batho ba nang le hona. Jaanong fa re garela moporesidente Ramaphosa o tlile go kopana le moporesidente Trump ka Laboraro ra go itse neng ditlamorago tsa kopano eno? Ke na le tshepo ya hore ha ba qeta ho kopana mopresidente o tla buisana le sehlopha sa baqolotsi ba ditaba ba Afrika Borwa ba Washington o a tseba hore Afrika Borwa re na le moqolotsi wa ditaba mo le America e leng Shawn Bryce Peace o tla ba teng ha mopresidente a fana ka puo mme tebello ke hore re tla tseba mo empa hopola ba keke ba saena ditokomane tse tla fetola maqhama e santsane e le dipuisano fela mme Afrika Borwa ha a ske a lebella hore ho tla phatlalatswa ditumellano ha se leeto la naha kapa seo re tlwaetseng ka ho se bitsa ka hore ke state visit mo o tekenang le hona ho dumellana ho ba le ditokomane tsa ditumellano. Yo ke Sophie Mokoena morulaganyi wa dikgang tsa boditšhaba ka kwano mono SABC. Jaaka kantoro ya matlotlo e konosetsa tekanyetso kabo e tlileng gore bolwa aka Laboraro lekoko la EFF le ikanne go nna kgatlhanong le tekanyetso kabo e ka utlwalelang ba ba dikobo di magetleng. Mopresidente wa EFF Julius Malema o buile seno kwa mogwantong wa lekoko wa go keteka phenyo ya go se okediwe ga lekgetho la badirisi kwa Tshwane. Mogwanto wa EFF o ka ga phenyo malebana le VAT o simolotse kwa toropo kgolo ya Tshwane go leba kwa lefapheng la matlotlo. Julius Malema le baeteledipele ba bangwe ba lekoko ba ne ba eteletse pele mogwanto go latela katlholo ya kgwedi e fetileng kwa kgotlatshekelo ya go phimola go okediwa ga VAT ka seripagare sa persente. You want money, go and take more money from Rupert, take more money from Oppenheimers, take more money from Patrice Motsepe. All those who are rich, they must pay more because the poor cannot afford. Fa ana bua le bagwanti, Malema o rile Afrika Borwa ga e le Amerika, mme Amerika ke yona e tsogetseng Afrika Borwa kgatlhanong. Se ke morago ga gore maafrikanere a le 49 a bololele kwa Amerika beke e fetileng.
even those 49 Afrikaners who were marching, going to USA, you must know that thing is not real. It's a fiction. A ke tsebe gore movango ba o bitša gore ke eng ka Afrikaans ntwela ke movango ela. Those people were acting, they are actors, they are very good actors. Mogwanto o nnile o wedileng. Baithuti ba economics kwa University ya Witwatersrand ba tlhagisitse ditsholofelo tsa bone pele ga tekanyetsokabo ya boraro. Tona ya Matlotlo Inoko Jongwana o solofetse gore bola tekanyetsokabo kwa Cape Town ka la boraro morago ga dikgatelelo tsa ikonomi le go etegela ga go tlhaela ga matlole a puso. Baithuti bangwe ba economics mo Wits ba mogetse gore tona ya Matlole o na le tiro e tona thata ya go rarabolola tlhaelo ya dipoelo eo e neng e tshwanetse go konosediwa ka nako ya koketso ya ga jana ya lekgetho e puagantsweng. I feel like we're losing credibility as a nation, and we're losing credibility in terms of investors as well. So we're in a very, very volatile position, and it could go either way. Growth was a given, for South African economic growth. So we really want to get back there. We really want to get back on our feet. So there are some sacrifices that we are going to definitely have to make, considering the fact that we have been doing the same thing and seeing no changes. We're looking at the government trying to cut different places and trying to increase government revenue, that tax component of fiscal policy. And I think some of the main challenges that they're facing right now is how can they raise this revenue. Baithuti ba re lenane la monongwaga la tekanyetsokabo le sekasekilwe thata go bontsha demokrasi ya makokomantsi ya Afrika Borwa. I think the interesting thing for me about this budget is that it's truly a reflection of South Africa's multi-party democracy. In previous administrations, even though we had multiple parties, it will be taken for granted that a budget speech would be tabled and it would just be passed without any scrutinization. Bangwe ba re botlhokatiro e tshwanetse e nne ntlha kgolo. I'm really hoping that also with the budget 3.0, we touch on more issues such as, the unemployment rates. I think that was poorly addressed. There's no hope specifically. I mean, being in varsity, you're always trying to understand how, your future looks after this. The issue is when you decrease expenditures in non-essential services or other services, for example, they affect very important things like job creation or economic growth. And this has been something our country has been really struggling with. Unemployment and growth is in an economy. Mo malobeng tona ya Matlole o ne a re go phimolwa ga koketso ya lekgetho go tla baka tlhaelo di ranta di bilione di le 75 mo tekanyetsokabong. Motho re santse re le mmogo. Bana ba le bane ba dingwaga tse di magareng ga e le nngwe le di le pedi ba tlhokafetse kwa Mayfair mono Johannesburg fa ntlo e baneng ba le mo go yona e lakailwa ke molelo. Mosadi yo a neng a ba tlhokometse o tshwerwe. Batho ba le babedi ba tlhokafetse mme yo mongwe o gobetse morago ga ditshupetso tsa banni ba hostele kwa Diepkloof kwa Soweto mosong wa gompieno. Banni ba ne ba paregile ditsela fefu le tsela ya Chris Hani ka ditaere e le matlapa le go baka kgwebelano ya pharakano. Ba boloditse ditshupetso kgatlhanong le go sa belwe matlo le merero ya kgelelo leswe e seng maleba. Ne ho rena tsitsipano hosteleng ya Diepkloof Soweto hoseng kajeno nakong ya boipelaetso ba phano e fokolang ya ditshebeletso. Batho ba babedi ba hlokahetse moo ho kenyelletswang le motho a neng a shebelletse mohanto wa boipelaetso. Badudi ba hostele ba lla ka maemo a mabe a hostele le hore sebaka seo ba neng ba tla ahelwa matlo ho sona se fuwe batho ba bang ntle le hore ba tsebiswe. Kajeno badudi ba halefile haholo. Ba utlwisisa hore ho na le motho a rekileng sebaka seo e sale ba dula ho sona dilemo. Jwale ba batla ho tseba hore ke mang a rekisang sebaka sa bona. Moferefere o qomme nakong eo lori e tsamaisang thepa e kena hostele ke ha badudi ba ipelaetsang ba e betsa ka majwe ke ha mokganni a hloleha ho ilaola e thula palo ya motlakase. The driver of this truck, we don't know why he came to hostel. Because we've got the freeway up there. There is no way he can come to hostel. He is wrong. He is wrong. He has damaged the electric.
injured the young lady and killed the innocent man. Mapolesa a butse nyewe ya ho fehla merusu phatlalatsa. Now we've opened a case of public violence, but we've got our detectives on the scene now that they've taken over the investigation. So we might add more charges. But for now, it's a public violence. We are going to obtain the statement from the driver who ran over these people. Ka mora ketsahalo eo, maemo a ile a khutsa sebakeng sena. Puseletso Mokoena, SABC News, Soweto. Maafrika Borwa a tla leta go fitla ka Lwetse go utlwa dintlha tse di ka ga se se diragetseng ka letsatsi le $dolara tsa Amerika di le dimilione di neng di utswiwa kwa polaseng ya ga Mopresidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala. Kgotlatshekelo ya Sedika ya Modimolle e buseditse morago tsheko ya balatofadiwa ba le bararo tebang le go letla molatofadiwa wa bobedi Floriana Joseph go samagana le boimana jwa gagwe. Go solofetswe fa bangwe ba tlile go digama ba sa ditlhapela kwa lefapheng la dipalangwa la North West go latela magato ya go ikabelwa ga boemafofane jwa Mahikeng. Go ya ka mokhuduthamaga Vessels Moreng, ditlamo tsa diphofo di tsweletse go dirisa lefelo leo ntle le tumalano le lefapha morago ga gore kontraka ya lone le setlamo sa Mafikeng Airport Management e khutle. Paramount Academy e aparetswe ke dipuopuo morago ga gore yona le sekolo se sengwe sa diphofo di fitlhelwe di tsweletse go dira go sena tumalano le puso le mororo. Paramount Academy e re e lekile go buisana le puso. We started here in 2023 and we've just been functioning normally. We are accredited by the South African Civil Aviation Authority. There's nothing illegal happening here. Magatwe ano a go ipaya e se ka fa molaong a lebisitse kwa goreng komiti e ka ga dipalangwa mo kokano theo molao ya province e batle dikarabo mo lefapheng. Tshwanetse go be le action e tseuwang against batho, those who are responsible for all that is happening here, because a lot of things is not ha di etse sense gore re fitlhe ya mo re iphitlhelang re le ko teng. Le fa go le jalo lefapha la re botlhe ba ba ipeileng e se ka fa molaong ba neilwe malatsi a le 14 go tswa mo dikagong tseo. They had a contract with the management company that had agreement with the department. Paramount Aviation has about 11 students, 8 of whom are Nigerians national and are in the country legally. The department's contract with the management company has ended, and after their departure, the two schools continued to operate without any agreement with the department. Lefapha le solofetse go tlhagelela fa pele ga komiti mo sebakeng sa malatsi a le 7 go neelana ka pegelo mabapi le seemo seno. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Setlhopha sa bosetšhaba sa Afrika Borwa sa makau a dingwaga tse di kwa tlase ga 20 a Majita se dirile history maabane bosigo. Majita ke ditshimega tsa kontinente le kgetlo lwa ntlha morago ga go fenya Morocco ka nnogo lefela mo makgaolakgang a Africa Cup of Nations ya ba dingwaga tse di kwa tlase ga 20 kwa Cairo kwa Egipto. Ke setlhopha sa bobedi go tswa ka fa borwa jwa Afrika go fenya sejana seno morago ga Zambia ka 2017. Re motlotlo ka bona mothwetso di ne di le kalo tsa segonjono ga swela telang ya sepedi ka moso mo SABC thule SABC la hae ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dimedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella bontsi jwa naga botlana le gone go aparelwa ke maru ka re lwa qabega e tlana le pula diperesente di le 30 go bophirima jwa naga tlana le gone go aparelwa ke muwane mme go karolong ya Kapa go tlana le lekhubula mo ya OTD le na le gone go tswelela mo karolong ya Kapa le pula diperesente di le 80 fa re lebella gape mo bogare jwa naga go tlana le pula diperesente di le 60 ka re lwa qabega go karolong ya Free State tlana le pula diperesente di le 30
marataro mme ko Upington go tla nna le pula diperesente di le 30. ba maemo a bosa ba re tsibusa ka diphefo tse di maatla mo bogare jwa naga karolo ya Free State go ya ko karolong ya Upington mme pula e maatla e tla nna teng ko karolong ya Kapa fa re lebelela mo karolong ya Limpopo go tla nna le diphefo tse di maatla ga re be le di-temperature tsa rona Johannesburg ke re gata di le 10 go ya go di le 20 Free Enageng ke re gata di le 7 go ya go di le 22 Limpopo fa re lebelela Mosina ke re gata di le 15 go ya go di le 30 Polokwane ke re gata di le 12 go ya go di le 25 Mpumalanga go tla nna le tlhabo ya letsatsi Mkhondo ke re gata di le 11 go ya go di le 28 Standerton ke re gata di le 8 go ya go di le 24 KwaZulu Natal fa re lebelela Vryheid ke re gata di le 10 go ya go di le 27 Richards Bay ke re gata di le 15 go ya go di le 32 Eastern Cape fa re lebelela Komani ke re gata di le 11 go ya go di le 23 East London go tla nna le pula mme ke re gata di le 19 go ya go di le 26 Western Cape fa re lebelela mo provinceng go tla nna le gone go nna le pula Riversdale ke re gata di le 11 go ya go di le 21 Laingsburg go tla nna tsididi mo mosong ka di gata di le 7 go ya go di le 15 mo Thapameng Northern Cape mo provinceng go tla nna le pula Carnarvon ka di gata di le 15 go ya go di le 19 Calvinia ka di gata di le 7 go ya go di le 14 Sutherland e tla nna tsididi thata mo mosong ka di gata di le 5 go ya go di le 9 mo Thapameng fa re lebela mo Free State le teng mo provinceng go tla nna le pula Wepener ka di gata di le 9 go ya go di le 22 Frankfurt ka di gata di le 8 go ya go di le 23 mo Bokone Bophirima re bela Potchefstroom ka di gata di le 9 go ya go di le 25 le Lichtenburg ka di gata di le 11 go ya go di le 25 fa re lebela ko Swaziland ka di gata di le 9 go ya go di le 25 mo Thapameng Taung ka gata di le 9 go ya go di le 26 mo Thapameng mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang